Lakur Ronaldo yaka khusnam kumuta Best Middle East Player of the Year. Ha kajing sam khusnam ka Globe Soccer Award ha Dubai mata usnem arhajar pusan ka balalong ne kami. Ha ka ba Cristiano Ronaldo lakur yaka khusnam kumuta Best Middle East Player of the Year. Ka Globe Soccer Award ka ba sam i khusnam sikirang ilakay pagkansay ha ka shisnem ka balong ha Dubai kata kabalong sisnem. Hakabah negamit kelas sama gi kusnam sikirang ilakay football kiba per kin tupru ya Ronaldo play yokur ya kene kusnam kumutau Best Middle East Player of the Year. Kadau Ousmane Dembele play yokur ya kusnam kumutau Best Men's Player Award kat kum ke Globe Soccer Award arajar arpusan. Nang tau Desiree Do naga klub PSG wadang artus nem karta ulai kurik kusnam kumutau Emerging Player of the Year. Kada Lamine Yamal la yokuria kusnam kumutau Best Forward of the Year. Nang tau Lamine Yamal la kuru asakoi kusnam kata ka Maradona award. Arteligi kusnam kibala yokur da Lamine Yamal ne kamit. Nang taka Portugal National Team kla job ya kata ka Best National Team usnem arajar pusan kat kum ka Globe Soccer Award. Nang tau Paul Pogba lakur ya ka kusnam kum tau Best Comeback Award usnem arajar pusan hakajing ai kusnam ka Globe Soccer Award. Nang taka Globe Soccer Award kla airu ya kusnam ka pakerpang Syaki Bahyin Hasem jong Diego Jota opla kratno. Kum kata ka special award hagabaya kan kusnam la yop diang lagi Bahyin Hasem jong Diego Jota. Nang ta kat kum ka jing sam kusnam jong Globe Soccer Award ka PSG ketika Best Club nang ta naka PSG Ousmane Dembele kumutaw Best Player. Nang ta Vitinha kumu Best Midfielder. Desiree Do Emerging Player. Luis Enrique Best Coach. Nasser Best President, Luis Campos Best Sporting Director. Kadba hab ajing keren hakni Globe Soccer Award seremoni ke balong Dubai. Katkum ke jingkeren jeng Ronaldo lapan pau bau angnut sisya ban pu sekatong syah jarkol barkat taru kan urlong krem ke jing mensau. Play sibuk.